Godine je 1405. U Albaniji se rodio čovek koji će jednog dana biti proglašen nacionalnim herojem od strane albanskog naroda. Čovek koji je kao dete bio primoran da se bori za Osmansko carstvo i koji će kasnije postati njihov najveći mučitelj. Ovo je priča o Đorđu Kastriotu Skenderbegu. Ivan ili Gjon, Skenderbegov otac, bio je vladar teritorije koja se protezala od Leža do Prizrena. Tokom ovog perioda Ivan je često menjao svoju versku pripadnost u skladu sa političkim okolnostima. Pod mletačkom dominacijom bio je katolik, među Srbima je bio pravoslavac, a pod osmanskom vlašću prihvatio islam. Zbog toga postoji nekoliko verzije njegovog imena. Početkom 15. veka, kada su Osmanlije jačale, postao je osmanski vazal. Da bi dokazao svoju lojalnost sultanu, morao je da pošalje svoje sinove u Jedrene, tadašnju osmansku prestonicu, kao deo devširme sistema Danka u krvi. Ovaj proces je podrazumevao odvođenje hrišćanskih dečaka od njihovih porodica i slanje u osmanske škole, gde su odgajani kao muslimani i obučavani da postanu vojnici. Ista sudbina je zadesila i Skenderbega. Sa samo 18 godina poslat je u Jedrene, gde je prešao u islam. Tamo je ostao 3 godine. U narednim godinama Skenderbeg se borio na osmanskoj strani protiv hrišćanskih snaga. Do 1437. godine postao je osmanski guverner jednog grada, a u godinama koje su usledile sve do 1443. nastavio je da se bori protiv hrišćana u osmanskoj službi. Kada je Janoš Hunjadi porazio vojsku Osmanskog carstva kod Niša 1443. godine, Skenderbeg se odrekao lojalnosti osmanskom sultanu i napustio osmansku vojsku. Nakon toga vratio se u domovinu i ponovo prihvatio pravoslavnu veru. Prevarom je preuzeo kontrolu nad Krojom, koja je postala centar njegovih operacija protiv Osmanskog carstva, Mletačke republike narednih 25 godina. Po dolasku u Kroju 28. novembra poslao je zahtev sultanu tražeći da mu se dozvoli vlast nad gradom, što je sultan odobrio. U cilju širenja svoje teritorije i uticaja proglasio se legitimnim naslednikom Zetskog prestola. Zatim je zauzeo tvrđave Petreva, Preza, Guriji i Svetigrad, Modrić i mnoge druge, dovodeći pod svoju kontrolu veće teritorije nego što je imao njegov otac. U Kroji je podigao svoj barjak sa crnim dvoglavim orlom, današnjim nacionalnim simbolom Albanije, modeliranom po grbu dinastije Nemanjića, od koje je poticao po majčinoj liniji. Napustivši islam i vrativši se u pravoslavlje, naredio je svim svojim sledbenicima da učine isto. Svako ko je odbio platio je životom. Od tog trenutka među muslimanima je postao poznat kao izdajnik Iskender. U leto 1444. godine Skenderbeg se sukobio sa osmanskim vojnim odredom kojim je komandovao Ali Paša, koga je porazio u jednoj od prvih bitaka koje je osmanska vojska izgubila na evropskom tlu. Odmah potom sledeće godine ostvario je još jednu pobedu nad Osmanlijama, nakon čega su usledili dalji uspesi kod Ohrida i Otonete 1446. godine. Nakon ovih pobeda Skenderbeg je imenovan za komandanta Saveza srpskih i albanskih plemićkih porodica protiv Osmanlije. Ovaj savez je formiran pod pokroviteljstvom Mletačke republike i postao je široko poznat kao Lješka liga. Skenderbeg je ubrzo došao u sukob sa Mlečanima jer je postao previše moćan i sve više je smatran pretnjom njihovim komercijalnim interesima i teritorijalnim posjedima, posebno oko strateške tvrđave Danj. Venecija je bila toliko odlučna da ga eliminiše da je raspisala nagradu od 100 zlatnih dukata za njegovu glavu i čak je ušla u tajni pakt sa svojim bivšim neprijateljima Osmanlijama kako bi ga napali sa dve strane. Iako je Skenderbeg izgubio Svetigrad zbog osmanske opsade i prekida snabdevanja vodom, odlučio je poraziti mletačku vojsku kod Skadra, prisilivši Veneciju da potpiše mirovni sporazum i plati mu ratnu odštetu. Ovaj sukob mu je doveo novog saveznika u kralju Alfonsu V od Napulja. Međutim, političko manevrisanje Đurađe Brankovića sprečilo je Skenderbega da na vreme stigne da pomogne Janošu Hunjadiju u drugoj bici na Kosovu. Godine 1450. Sultan Murad II je pokrenuo masovnu vojsku od 100.000 ljudi protiv Kroje. Skenderbeg je međutim primenio lukavu strategiju. Ostavio je samo mali garnizon unutar grada, dok je on sam nemilosrdno napadao osmanske logore s polja, uništavajući njihove linije snabdevanja. Očajni Osmanlije su pokušale da potkupe komandanta
Vrana, Kontija i pokušale da prekinu snabdevanje grada vodom kopanjem tunela. Ipak, kada su svi napadi propali i bolest opustošila vojsku, Murat je bio primoran na ponižavajući povratak ka Jedranu, gde je ubrzo umro. Tokom same opsade izbio je novi skandal sa Mlečanima, koji su tajno prodavali hranu izgladnelim osmanskim trupama. To je razbesnalo Skenderbega do te mere da je počeo da pustoši mletačke karavane. Uprkos slavi stečenoj ovom pobedom, Skenderbeg je ostao praktično bez sredstava i suočio se sa izdajom svojih plemića. Tražeći spas, obratio se Dubrovniku i papi koji su mu obezbedili sredstva za nastavak borbe. Ovaj izvanredan trijumf nad sultanom uzdigao je Skenderbega na status najvećeg hrišćanskog viteza u Evropi, postičući najmoćnije vladare tog doba da mu šalju ambasadore i nude saveze. Nakon teške godine suše i gladi koja je opustošila njegove zemlje, Skenderbeg je spas potražio u savezu sa napoljskim kraljem Alfonsom V, postavši njegov vazal u zamenu za redovnu finansijsku podršku i zaštitu. Ovaj pažljivo osmišljen sporazum omogućuje Skenderbegu da odbrani svoje tvrđave i učvrsti svoju vlast kao de facto nezavisnog vladara, dok je Napolj dobio zarobljene osmanske paše i simbole pobede kao dokaz uspešnog otpora. Da bi dodatno ojačao svoju poziciju među lokalnim plemstvom, Skenderbeg se oženio Donikom, kćerkom moćnog Đorđa Arijanita, stvarajući tako neraskidivu porodičnu i vojnu zaštitu od svojih neprijatelja. Kako je novi sultan Mehmed II osvajač pokrenuo iznenadne pohode, Skenderbeg je odgovorio munjevitim udarcem kod Debra i na drugim frontovima, potpuno razvalivši vojske Tahip Paše i Ibrahim Paše, ostavljajući Osmanlije u rasulu. Iako je pad Carigrada 1453. godine šokirao hrišćanski svet, Skenderbeg, podržan katoličkim trupama i papinskom podrškom, nastavio je da širi svoje granice, vešto koristeći svoje prijateljstvo sa Napoljem kako bi Mlečane i Osmanlije držao na sigurnoj udaljenosti. Iako je Skenderbeg imao status generalnog kapetana napoljskih trupa, opsada Berenta 1455. godine postala je njegov najveći poraz. Zbog prevelikog samopouzdanja i strateške greške dozvolio je Turcima da izvedu izvanredan napad kod reke Osum, posekavši 5000 njegove konjice. Ovaj neuspeh je uzdrmao veru njegovih saveznika, pa ga je čak i njegov bliski saveznik Mojsije Golemi napustio samo da bi se kasnije vratio na čelo turske vojske, gdje ga je Skenderbeg ponovo porazio i u činu velikog viteštva poštedeo mu život. Dok je Venecija kovala zavere da okrene njegovu porodicu protiv njega, a njegov nećak Đorđe Strez Bavšić izdajnički prodao tvrđavu Modrić Turcima, Skenderbeg je 1457. godine postigao svoj najveći trijumf na bojnom polju Ujebard, potpuno uništivši masovnu vojsku Iskarbega i njegovog izdajničkog nećaka Hamze. Za ove podvige Papa Kalist III ga je svečano proglasio šampionom Hrista. Međutim, Skenderbeg je ubrzo izgubio svog najvažnijeg pristavicu kada je preminuo njegov zaštitnik, kralj Alfonso V. Umesto da nastavi da prima pomoć od Napolja, sada je morao da pomaže novom kralju Ferdinandu u obezbeđenju prestola, dok je nudio utočište na svom dvoru prognanom srpskom despotu Stefanu Brankoviću. Stefan se oženio Angelinom Arijaniti, Donikinom sestrom, dodatno preplićući sudbine srpskih i albanskih plemićkih porodica u zajedničkom planu da Skenderbegovim mačem povrate izgubljeno Smederevo i vrate slobodu Srbiji. 1460. godine, kada se kralj Ferdinand našao u neizvesnoj situaciji zbog pobune Anžujaca, pozvao je Skenderbega u pomoć. To je toliko uznemirilo njegove neprijatelje da su mu čak zapretili Turskim savezom u pokušaju da ga odvrate. Skenderbeg je ostao nepokolebljivo lojalan aragonskoj porodici. Prvo je poslao konjicu predvođenu svojim rođakom Jovanom Bavšićem, a zatim je lično pregovarao o primirju sa sultanom, omogućavajući mu da predvodi glavnu vojsku u Italiji.
Iskrcavši se u Apuliji, Skenderbeg je sa svojom čevičnom disciplinom i vojnom veštinom potpuno razbio snage princa od Taranta i Anžujeca kod Barlete i Tranija, obezbedivši krunu i presto Ferdinandu. U znak zahvalnosti za spas kraljevine, italijanski vladar je ostao dužan Skenderbegu do svoje smrti, kasnije dodelivši njegovim potomcima dvorce i posjede u Italiji. Po povratku iz Italije, Skenderbeg se suočio sa 3 osmanske vojske koje su u talascima napredovale ka njegovoj državi, ali ih je sve odlično porazio kod Mokre Ohride i Skoplja. Ovi porazi su primorali sultana Mehmeda II da potpiše 10-godišnje primirje, ali mir je bio kratkog veka. Venecija, strahujući za svoje posjede, konačno je priznala Skenderbega kao ravnopravnog saveznika i obnovila svoj sporazum sa njim. Ohrabren planovima za veliki krstaški rat koji je predložio papa Pio II, Skenderbeg je ponovo udario na Turke kod Ohrida. Međutim, iznenadna smrt pape u Anconi 1464. godine razbila je nade u ujedinjenu hrišćansku vojsku, ostavljajući ga da se sam suoči sa nadmoćnim neprijateljima. Sukob je postao još brutalniji kada je novi osmanski komandant Balaban Paša iz zasede uhvatio Skenderbegove najbliže saradnike, uključujući Mojsija Golemija i Vladana Đuricu, koji je sultan u Carigradu naredio da budu pogubljeni na veoma okrutan način. Besan zbog ovih događaja, Skenderbeg je u kasnim bitkama kod Vajika i na poljima Kašara kod Tirane nemilosrdno uništavajući osmanske snage, ne ostavljajući zarobljenike kao osvetu za svoje pale oficire. Godine 1466. sultan Mehmed II je lično predvodio 30.000 vojnika protiv Kroje, ali pošto nije mogao da probije otpor garnizona silom, povukao se u Istanbul, ostavljajući Balabin Pašu da nastavi opsadu i izgradi novu tvrđavu kod Elbasana. Dok su Osmanlije pustošile zemlju, Skenderbeg je zimu proveo u Italiji, apelujući na papu za pomoć, trpeći takvo siromaštvo da u jednom trenutku nije mogao da plati ni hotelski račun. Ipak po povratku se udružio sa Ljekom Dukađinijem i u briljantnoj ofanzivi prvo zarobio Balabanovog brata, a zatim u krvavom sukobu kod Kroje potpuno prekorio opsadu, pri čemu je Balaban Paša ubijen hicem Skenderbegovog strelca Đorđa Aleksića. Iako je ova pobjeda izazvala divljenje širom Evrope, zemlja je bila ekonomski uništena, a njen narod iscrpljen stalnim ratovanjem i odmazdama. Sultan Mehmed II je odgovorio trećom opsadom Kroje i neviđenim terorom nad civilima, pokušavajući da izoluje Skenderbega od mletačkih posjeda. Suočen sa ruševinama svoje države i gubitkom svojih najboljih komandanata, Skenderbeg je početkom 1468. godine sazvao svoj posljednji sabor plemića u Leži kako bi organizovao novi otpor. Međutim, usled priprema oboleo od malarije, umro je 17. januara 1468. godine, ostavljajući za sobom legendu o neukrotivom hrišćanskom vitezu koji je decenijama samostalno zaustavljao najmoćniju silu svog vremena. Ako vam se sviđa naš rad, zapratite nas i u komentarima nam napišite koju temu u sledeću želite da obradimo.